Hanyo Trap Youth Council Southwest Kasils District Langbak Education Cell da kajing sngokia menta kasngi kelalej bani kendu yau Deputy Commissioner jong ka Southwest Kasils District man pen sngawu bat bantau kilat kilenti bante lakam ya kajing kerni jong udrok hapo jong ka district habai keren bad usamla pen scam kharjarin obade General Secretary jong ka Education Cell jong ka HYC Southwest Kasils District uloong badak jing sngau kia ka bakrau habai dei ber jing nang kan rai ber jing nang pur state jong jing sniu jong udrok ha ka imlang salang ka balate mrau amtang ni ki khun samla jong ka dong ka than ni wat jong ka jelahi bro ka wei HYC Langbaka snap rekam jing ka division sel harga ka district amar ka jing so khash ka dei ka dei ber ka jing nang jelai drops kini ki por mata amtang apo ka jala ka jing rai para posnang kita hau jing ru kumju kepala bu hakajing sir banjing mah tang ya kasnong atau lewat ya ki kini paru unjuk te khantam ya kini kiski tak ba kham imas su kalong ba ni ba la sapheng gubar ba wat ya kita barang khamret kartaru la sedang saban pengop ba pen ieu te namar kajing sokhia kini kunta ngila nakaleng jung seng jungi lang ba ka snap rekam di division sel harangkat berka distrik ilawan ban penduk ya di Deputy Commissioner juga distrik Pojongi ban bu ya kacing thok akmajung ubah ban kentup no ya kacing sniu jung drops hakikot police school but di college kenang ba ka kanong kacing mentoi berkanong kum ka lat jengerap ban yada na kacing pur state jung drops kamtam ini ki kena ke barang kamret kerta langba kasing kenduk jungi bari Deputy Commissioner ne ila ayok banekran aku kerja bukni kamat but ila pediang ya kai ke bang ila ngi kum kaseng la ajengmut ban kan thuk ikan ka amat apo ki school puli te ila kacing efran but imene ka langba kaba seisok ngalapan on namar ba nang nisikmat mairu ila kelar ban bu ya kini kamat ban sapan skau kini kamat ki barok sekolah pokok distrik jungi te nakalen jungi sengru ni sara kini kamat tangane pok snong pokok distrik jungi rei sepo education minister jungi ru rangkat batka education cell jongka central body te kila buru kimat hadin sungai ka jing thok bang bu akmat jong Deputy Commissioner ne ba hakabade baka ni ka jing kata jong drops but kijing ma ba kijing dunong hakabade tu ba angop kon drops te ngila ka jing kren ba jong imene kalong ba lada midang dong kam banang ban bhasu ya ka ni kamat yen sa ya kenduk biang ni sekmat bat yen ayuru ni ai ka ti kamon kasing ka pikam kadang kasungi banginnya kabaide kasing terilang nang bakan wanra ya ka jingha tang namta kasnong ngathau tang namta ka ri per kecala kasungi ibrok oi tang namta ka ri kasi jungi rai kunjuru namta ki kemiti ba ni so panai kuleiru sibone ya ki snong ki thau ki rang ba snong kunjuru ki seng samlas nong kisang samandong bat kumta ter te minang ya trilang nang skmat ha kaba ni kerman bangin la o isi bangin nang bangin rat dong khong yo ni jing di bas ni tam